Gagayam na imbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napud na nagantintay idramang ipatangatangitanga makablaawa mampay. Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw. Ken ni Vilma Saban. Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbali na chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron ti agbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan, adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan, talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso na aglaklakaylatan ngagmay-may sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kayat ko ang makaaliwak say mo't basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takas tatila ng Amberto. Right.
Apay kaday ipag. Kas kamela na ipatakdera bangkayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisayang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, amangan numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, adamo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam di ladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nakmanay. Kalahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Angam, di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot mananangkal. Uwan ngagpaisaw.
Nagandayaw tilangan na itimpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tila dawan na dita silpon mo. Iso nga tada dya, Uncle? Unsamag. Hanggang nay, di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayong taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Akwa, adeng. Ibagak paiso, Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak paiso, Ngamsapay ko mata saan na masaksagitan to'y kaduam, adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din ata na ilisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Sana da kayo ti rumbang agbain tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo Uncle. Kwa. Ayos lang mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo da dya klase ti babae. Ay, katun latan Iso na lang. Ta sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano na dyan. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan, Uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay. Itugtugot mun samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain, kanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, Tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody.
kunaklakid din ano di nakayat. Roberto, Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Ket naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot meten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuting amatay no bilang laeng? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikano siding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taob-obing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatahin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobyan. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kundana ng itisilad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't nga iso tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kasta mo't balasan ko.
Ay nadamot gaya mo nobya man ako. Una lang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamam mo kiti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kiti at sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina natapay, Martin. Nabanog ako nga magmag na. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Je. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot laan ako tong Uncle, ala gastusam, paagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na lang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ay balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ko. wen angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanak. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gaputan na pintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimot a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngamkas jay matan tinapasamak. Manipo di din awanan limpyo ang nasarakak. Tano da manobyak sinaandak met, adya kamunan niya ti makagapo. Iso adyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang
Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cub sa Trico san napud no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Cub sa Trico. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit kung adama balin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, taim mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pag-tuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging gang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka. Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mau, anak ko. Inak agiskwila nanti. Adoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o diakon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagitaawanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay.
Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti ka anakak. Iso dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka, kunamatlan sika tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Ket iti maudi metla semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak kalaba nagdaytan ah. Apay no awanak, may tuloy na ayat ti panagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida, no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amom. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Iso nga gatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak nga minken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yun kada kayo. Ay, mamati akla unay nga min iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tayo inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No adda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas, santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min a. Kita man umanay kan kaday to abado. Islaks kan to'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw ken nangisit nga slacks. Ken nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Ket amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias.
Taday to'y mati usarak. Kita achichi lang achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mati badot ha. Tanay, agpaggraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar, kat di kabagis mo, may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta, sana si ka. Siyak nga ro ti mangimart sa kinilias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Ilyas, idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublim kit di dayta, ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, ta igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak na nang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kayat ko nga na makaadal to'y kaanak ka. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilya sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Innak pa'y tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anak mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamot jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mangliplipat kaanakan, wine. Uwan anti. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos anti? Kablaawan ka insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrek ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga rod. Ada nga min impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat uwan na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok.
Kayat na day jay, auntie. Sige, ibagak tukin ko na. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayaw tanay. Jak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya iji dalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, Manang Mila. Ay, Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Daniela sa para treat tayaw. Ha? Ay, iwang gaya Milyas. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayaw. Naong putan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Uwan, auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan matkit di ngem kasla masayang anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi kanila kay. Ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usaranen ka bagays. Saanan ka bagays? Sukatan mi iti dakdakkel tanay. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay katsi ka alaek ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Auntie. Apay ka di dayjay. Nagbintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makit-kita kay social media. Nagitay kama ti babak nang. Naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama, Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya, auntie. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamat na, auntie. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan, auntie. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak, auntie. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. Di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta, auntie. Ala. Sige, gatangan tayong ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod, nanang. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya auntie iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diakla impagaro akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kun dagiti inararamid na iti kalabag sa anak ko. Ison samot akon ditulong iti last minute tapno adda karbengan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo, nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da, ante. Kat dagiti daan na gamit da.
mapan ka na kayo. Imbis ada kayo ti igatangag iti baro agamit, saan mo? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem? Nang, Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mo't adaga dahi to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan, may mayat no adan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rod, Uncle. Katapama na makaakar kayo ijay, di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan da jay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay, ngam kayat tar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panangpurpursanakin ka amang iti kwarta ken kuana. Mangibabain da jay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta manaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tidnakin ka. Kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagaws. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadamo payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, najay. Nawayan basit. Tarayakon. Bumala si Wakit din. Ada. Anay. Naggalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga mentipan na kaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kabsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga, yakas tamot ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, Uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman ak barok.
Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay iti inak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, naragsak ngal daw kada tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sat beya sa napudno nagan, tintay drama itangam sakbay na. Shout out kani Lilibeth Contillo, Mayan Lorcha, dita Sampaloc, Manila, kani Linda Tavas. Kastiman tikunani kab sat beya. Dear Manang Biyanang, nangato terapaap ni nanang kukanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalaklatan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten lay ta sinaay mo sa raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apo unti kayo di ta arubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod matidarang ti init itarwar. Katsigod mo't anangisit ka. Kaya't kukumangarod mat ti pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas-lastugan edi. Linastugan na sasawam mo't. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukot nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang mat gayam. Barangay pulis mo't tiawag da kada kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, ang talaka di tansaron. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mat. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta ije pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Taisumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay ka di pay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mari. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-iskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare.
Ay, una yun day dyan nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nak bakit. Ano ko nga apalan, ti kas dyan nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ijibangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta, ilutok dya karne nga ginatangko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka tapambarmon ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanam ijay silid mo, tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagkadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabyan ka matriko. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Ang mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya ti gasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta.
is strict to act tapno haampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no, mabekkel mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. Ato'y tisang ribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, Nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malangarod Tay isang ribo laang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad ta siyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakat syakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out ang tumatlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay Sharon anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaad. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Ang mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaduan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod ta pa'y laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak. Talaga ajakon kayat dag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, kumikum ka. Tanarigat kat nga rod day takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam.
Uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kunti kararagsakan no makalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko, doktora. Alang araw din, nanang. Ado pa'y ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, ah. Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan ta pala nga ti kastoy? Saan na bali? Tawan mo't makaamam mo ka data dito nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak ah. Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudnot ni amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan ah. Makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Ang ada na si Kugak. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya? No kasta. Inlimad mo, ti kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da ko ma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela jay anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikog met gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga uray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan ak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, ta nagturpos met gaya mentay anak na anak kasikog. Katun
mapanak mo't. Si Kangay, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mo't ana na. Bea, apaya masikog ka. Pakawanandak ko mananang. Mangibabain ka. Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalangguad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko. Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kin ni Bea. Nana, Husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. kasjay meten tinararamid na. Awanen, alanganen ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan ako maa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Naananayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Marisyaron. Nagbalinak apalangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tapno mapakawanak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan nami nga agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagitiin nami kaniriko kat pasarayag tinulong da pa yan ang mga wawir kadagiti apu ko da kada kami. Alakastan, tigayim mo, Bea. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa.